uručili smo 22 ugovora za nove investicije u Srbiji koje će zaposliti oko 5.000 naših građana. Borba protiv nezaposlenosti je naš najveći prioritet, kao i borba za privlačenje novih investitora. Videli ste sami, polovina od ovih investitora su naše domaće srpske kompanije, a polovina su strane i to iz čitavog sveta. Od Sjedinjenih Američkih Država preko kineskih do evropskih kompanija, dakle, zaista Srbija je otvorena za dobre investitore iz čitavog sveta. Imali ste priliku danas da čujete obraćanje 3 od ovih 22 investitora. Najveća investicija u ovom krugu, ako zanemarimo Geox s kojim smo potpisali prošle nedelje već ugovor, jeste investicija američke kompanije, veoma poznate kompanije Coopers Standard Automotive, koji će investirati preko 20 miliona evra u Sremskoj Mitrovici, zaposliti 500 novih radnika. Inače, radi se o ogromnoj kompaniji čiji je godišnji promet 2,4 milijardi američkih dolara i ovo je još jedan pozitivan signal da naša automobilska industrija nastavlja da se razvija jako brzim tempom. Nakon pokretanja Fiatove proizvodnje novog modela u Kragujevcu, evo sve više kompanije iz oblasti autokomponenti koje kreću da proizvode u Srbiji. Bili ste svedoci pre nekih mesec dana, Bosch je krenuo da gradi svoju fabriku, Cooper Standard Automotive sasvim sigurno izazvaće veliku pažnju i drugih američkih investitora iz oblasti automobilske industrije, a u ovom krugu imamo jednu italijansku kompaniju koja će investirati u Jagodini. Tako da, drago nam je da se biraju potpuno različite geografske lokacije u Srbiji i da možemo u svim regionima Srbije da imamo ravnomeran raspored ovih investicija.